Khubor Pibaro na Don Bosco Media Network ngiwan ra shapi ki Khubor NIAM kajala jong katayo beningkong jong benai Nailar arajar arpulai. Kimat bakong san hakani katayo beladep kilong. Rakhe World Scout Day ke School St. Mary's Rangblang. Balat lai phajar mut ki pai ba tuat shaka peace rally. Penlong seminar ke sing samla block G St. Peter's Parish Noston. Bat lingo pum kanong ba Lisbon tuat de ki paulak ki samla Catholic haka World Youth Day. Bat mentang in pa shigi Khubor bakam banya. Ka St. Mary's High Secondary School Parish Rangblang kalarakhiya ka World Scout Day haka shitarik Nailar arajar arpulai. Haka jingelam jing Reverend Father Jeffrey Karkongor bat kinohikai kisistar bat barok ke kena school ka St. Mary's Rangblang kalarakhiya buram ya ka World Scout Day haka bagi kena school krui kale shimenta haka te kasngi da ka jing shangkun. Sir Francis, all the best, and we believe that their presence in our school will do many good things for the school and to each one of us. I hope we promise as a school management, with also together with the new headmistress, we will try our best to lend our helping hands this year and the future for this group to come up in our school. Dear students, we know who is Baden Powell. He is the founder of the Scouts and Guides movement. And Miss Marsha had spoken rightly about this man, that he has a similar longing, he has a similar dream like Don Bosco. That he has a similar longing, he has a similar dream like Don Bosco. He wants to be with the young people. When we talk about Don Bosco, he is our father and teacher of the young people. So let us today recall again one of the sayings of this great man, Baden Powell. In the Scouts and Guides movement we are familiar with, there is a motto for them. They say, be prepared, be prepared. That is their motto. That is their dan katakan banam yat sakma keleng bat udalu ka di jira na kabenta ki scout and guide na kabenta kumno ban wanra yang singba khamtam haga imang saklang na kabenta ki scout and guide te nakali jira tangkan ni Balat lai pho hajar ngot ki pai ba Catholic ringkat ki khot jeng ki NIAM Kristan ba pher ki bananong ba Shillong kila tu chaka peace rally bala khot da kasing Catholic Association Shillong bandwai bat penpawi ka minsim sngolem yek jingja ba sngosi ajala Manipur kabla ne minta la khandai pho ars ngi kanthi ki kin hun jat benri ba bonjat ki ba kanthop ki bana Meghalaya, Mizoram, Assam, Nagaland, Arunachal Pradesh bat na Manipur kila tu ban shiminta ka ni ka peace rally Kinong mi khamat pai ba ki MLA MDC bat ki menteri ke sarkar Meghalaya kila shiminta ka peace rally hakani ka step ki pai ba ki balawan shakani ka peace rally kila ra de ki poster bat ki plakat akaba kila tho ki contain ka ang bat perta bagi sliang ya ka jingsuk ha Manipur ki don ki jing tho ki baong ka jingsuk ka wan ra ya ka jingmen ka jingsuk ka penyeteli don ru ki balat ho kenyo ka jing yashon ni wan na we nong thau bat bun ki we pat ki pen pawe ka jing ang not ban wan nok loi ka jing suk ha ka jala Manipur ki pai ba ki la yat suki jai ha ka ni ka peace rally ka balas dang na madan yeuring hap aka porch powaji min step bat la lum pai ba Don Bosco mini stadium ka Serenity Choir ka larwai ka jing roi melung min sim ban pai show blay ban ai ka jing suk ha ka jala Manipur bat ha ka dong lam mi ingi ka ri India Kinongelam na NIAM Kristan kila pelong ya kajing duay na kabenta kajing suk ha Manipur. La puliru ya kaktin ublay da kajing karpat ba unthe kajing ay hakani kathan kabagi pat ba ki don kam minta ya kajing suk ha pring kijat penriu. Bishop Badang Shajit na kabenta kajawai diocese umus Reverend Ferdinand Dakar, Bishop Wilbert Marwin jangka Nongston diocese kila duay ha pring ki pat ba na kabenta kajing suk ha kaperthe bat khamtam ha Manipur.
Shwaban penkut ia ke jengelang la puli pat ba ia ke resolution ban pha sya ke President Badon Buram Jangkari India ke Draupadi Murmu ling bau Governor ke Jilla Meghalaya Phaugu Chauhan. Most Reverend Archbishop Victor Lingdo DD Shillong Archdiocese ulai ke jingdwai bat jingkerku penkut ia ke ni ke Lumpung Peace Rally. Melong may ublay ni ubala tao, yang yung pun benreal, nagawin ka senang. Ni ayu eme pemenang ublay ni jom dari kajelah, kebait ke jom ni. Kenra kubhan kijing tao berkijing pelong ke jom ni. Kilong terpang halan, kijing long ke jom ni kumba may bala tao. But ini kibriyo yung may bala tao hagan turun ke jom ni kotorai ni. Ni apher iway hakir kum perkat, hakir kum yai, hakir kum sumpu ke jom ni. Lalaki jong kijing khat haga jingim kotorai. Bat ni ayu apren kita kijing long kiba per. Kiba penong ini bagi long kiba kerpang. Ni long atrai bi gawai. Bat ni kerpang ni me atrai bi nak tentang ni ka jela ke jongi ke jela Meghalaya. Nak bagi masang sdong kijong ka kotorai bi. Ko kenra ko bhangi kerpang bi me. Menyerap ini ke masang sdong bagi kerma. President of India. We, the citizens of India, men and women from the state of Meghalaya, are deeply shocked, mourned and outraged by the despicable, inhuman act of such heinous crimes that allows the daughters of this country to be stripped out of their clothes, physically and sexually abused, groped, slapped, paraded naked in public, and gang rape, as we all witness in the social media. The people in authority, especially the police, remain as mere onlooker, seated in the car, watching the violence and allow the savage mob to freely loot the modesty of the women and the brutal killing of the son, 19 years old, and the father in the open street while attempting to rescue the victims, the daughters of this country, from such unimaginable plight. Moreover, the violence is also a systematic attack on Christians, where more than 249 churches within the Imphal Valley of the state of Manipur were vandalized and burned down to ashes. The hateful atrocities had affected all groups of people, men, women, and children, and in addition, the loss of private and public property.
The state authority have miserably failed to protect the innocents and to uphold peace and justice in the state. We cannot but condemn these monstrous acts of violence, indignity, and brutality in the state of Manipur. We are very horrified and anguished by the disturbing silence and apathy of the state machinery meant to protect the citizens and enforce laws. This criminal and shameful act in the Phainam village in Kongpokpi district of Manipur angers and saddens us. Shockingly, neither the police nor the concerned DC and other law enforcing authorities put any part of the system into motion to stop these horrendous, unspeakable acts of impunity. The Son and the Holy Spirit, body and soul. A human nature can understand and feel your presence and your power. Dear Lord, be with us in this gathering. As you said, when 2 or 3 are gathering in my name, there I am in your midst. Peace is your gift to us. May you heal and touch the world with your loving hands, so that we can experience peace in the heart, in the world, and in particularly in the state of Manipur. Kasing samla jangka blok G St. Peter's Parish Pending Ray hakalai pauterik Naitung kalapulong ke seminar besisngi nak benta ki samla jangka ni ke parish. Ubabu kinsai yau pniau ulalong unong hikai pokongsan hakani ke seminar. Kapang ba ubabu kinsai yau pniau ulakren bat batai haki samla kalong ki samla kidei bandon ke jingejan bat ublei. Ubabu kinsai ulap haria sani yakani kapang haki saw benta kita kilong kebeningkong ki samla bat ujisu kabaar kisamla bat kaktin ublay, kabalay kisamla bat umensi makhod, kabasaw kisamla bat kabalang. Ulakan turu ikisamla ban pulitis ta barbore ka Bible bat ban penlong yaka ka personal book namar ka Bible kalong katulong jong kijing hikai baro. Ubabukin say ulay shibun ru kijing sneng jingkraw ha kisamla siya pang ka syongka syongman. Anh khôn chung lên đòn lại secure lại mà giờ secure thì bye bye chỉ xíu mà để cầm thì ông đòn cái bậc kham corridor bao nhiêu này nhưng mà lúc này ukan rat chung cái bảo kata cái secure cái mau lên lại cái mau corridor abang apa cái phi đang sama cái nó cái gì tenang cái gì mahabri cái phi cái nó cái gì mà cái gì kata kapuram chung lên cái bao phi cái gì syukun chung lên nak tak jauh po Francis Wong mi day banyak persa ya gitu kibriu wong no ya nak tak kibriu ya gitu ki bakwa ban perteman ni kamaran wong kamaran kena bersama rasa nama kita bilang kau ni kisamla balik nama ling baju kisamla ni i ya kita kepuram jumble hak dur jungki hak jing babriu jungki hak jing ma hak jing itanan kalau beriman beriu. Okey, dia kesampai itu ini bawa beriu di jung tawa krau tam kampo kendiat satang yo beli. Dengan apa kendiat dengan. Hak besar bawa beriu, beli buat tahu yo beriu uang kumno. Tong ini tahu yo beriu, hak dua jungi banyak stream ini. Kita kedua jung beli, kita kecil stream yo beli. Mana betul? Beli buat tahu, uklep om. Tong ini tahu yo stream, kita jungi banyak stream ini. Uang tahu beli. Dan nanti saya kau ibak ni yo berbuat ya ke komplain naik bahalor naik mengilam balang bagi para pengen ke jujur minta kim sutrai deh kebang kita kisutrai kan kebang aja kim kisutrai dengan pilih kita
Iya berbuat komplain bangim sutra ya kapal. Bangim sutra. Syukur mentara ngalit si jong ken ngan sutra ni. Mas juga yang ngasong. Oh ngan sutra. Kalau try kita. George Messias uklik nong peniat ik jing penbet ik jaka shong jaka sa ki jaka le niam bat ki lumpung jingelang jong kini ke Catholic World Youth Day ulapan benapat ba ik samla ki banwan kini ke lumpung ba jong ki samla na keleng kiri jong ka perthai nagathan chatai lam ingi kari India ka Don Bosco Media Network and Television kala sha jit ban long kala pathai Khubor beningkong ban pen priang Khubor shaphangani ke lumpung ba jong ki samla Catholic ka perthai Reverend Father Michael Makri, Director dbmnTv, udon mentah Lisbon ban Pak Khubor na ketika jaka syakani kathan jongkari India. Karkum kajing penbanapat ba do George Messias kisamla ki bami khamat ikiri bapher kin poish ka million ngut. Ka dbmnTv ka ai hangni kisamla ki ban poish ka ni ka lumpung ba ni ki kaptu kat ni telikiri baro na markan jerong than. Na Spain kidon lailak san pusaw hajar ngut kisamla bat nyo hajar ngut ki delegates Italy, Sanpu Kandai Hajar, South Spa and Rip Kandai Ngut ki delegates, Portugal, Saupulai Hajar, New Spa Saupu Arngut ki delegates, USA, Arpo Hajar Ngut ki delegates. Nak jela jongkari India ru ki don bon hajar ngut ki banlit shiminta syakani ke lumpung ba Lisbon. Ki don haduk san hajar ngut ki nong thok Khubor na ki bon teli ki channel television, bat ki kot Khubor bat radio. Kijing le niam mani blay hakas ngi play kini kelumpung kalong da kamas bakhoj hapax im Eduardo 7 balapin minta do eminence Cardinal Manuel Clemente jongka Lisbon ha kabala shiminta da nyolak san pawajar ngut kiriungen hadu arpusan hajar ngut ki volunteers ki bapeniat ya kalit kawan jeng ki pa akini kirin riu sngi kidon palat chis pa ngut ki samlan dari Philippines Asia Kinong penyat kila ajing tip bekindon hadu nrius pak prapu prangut ki bishop bat lai pongut ki cardinal ki ban penpuk penpieng ya kini kelumpung. Ha kejing kren petiang ngobhai ki kun samla Catholic jang ka perthai u Cardinal Manuel Clemente ulong. Ka Lisbon ka petiang buram da kejing ye pi barok ku kun samla jang ka balang. Kini kelumpung kalong ka bapella bat ka bamaya namar barok ki jai penriu ka perthai ki wan ban shimenta ya ka. This is after the mass. We were there in the media center, and then now it's after the mass. After the mass, kemas kalawai minta gitu. Yelah lagi jong kieng. Kemas kalawai, yelah lagi jong kieng. Baik, yelah lagi jong kieng. Yung Thai. We are live now from Portugal. Look at these people. They are so excited. Everyone is excited. Italia! It's like All beautiful place. Yes. Be careful. Be careful. Be careful.
Be careful. Be careful. Mabuhay. Mabuhay. Portugal. Pixel kecimpun beri. Naduk kashi tarik Nailar, haduk kendriu tarik Nailar, kajing tu jeng Samla Catholic na keleng kiri ka Perthai kan penling o pum ya ka nong ba Lisbon Portugal ban shimenta ki program hikai niam jing mani blay kaput ketem ka shat ka kemen bat ka jing slok parlok hapading jengki ban wan rai ka minsim ye echi para klem don ka jing sngo ye pher ktin ye pher ye pher jat penriu ye pher niam bat jing ye pher sni do Kisamla na kiwe ki jat nyamru kiwan ban shimenta hakani kalumpong ba kisamla Catholic ban sakhi ye kajing etli bajing long kawai hakan yam karukam mani blay jong kipat Catholic satlak ka perthai. Upo Francis ulahir na kaling sun haka artarik Nailar bat ula pelut ikisngi haki program babunjat jong ka sorkar Portugal. Ulai kendo yo president ka Portugal ki menteri sorkar bat ikinongkit ketin jong kiri ka perthai ki bedon hakani kadong ba. Hakapor nosni Pope Francis rengkat bagi cardinal ki bishop ki lingdo ki deacon ki seminarian ki reuniam bat kinong tere balang kin pelongi ke jingdwai na kabenta ni kelumpung ki samla Catholic jong ka perthai ka banlong ka besaiso na kabenta ka jingsuk ha ka perthai ya kini ke jingdwai bekerpang la pelong haying mani Jeromimos bakot ha ka jakasa jong ki reuniam ki be imsngi ha ki jingdwai Maria Poi Lisbon Portugal haka artarik Nailar ukli du kabalang Catholic Pope Francis ula shiminta haka jingplay ya kalumpong ba jong samla Catholic World Youth Day haying maniba patriarchal bala ay nam haka Maria Bakot ula ay ngobaha ho President ka Portugal Marcelo Rebelo de Sousa ya kashil sa akin mau memento balat ho Dies Mundialis 2023 kisngi sa akin mau arjar arpulay Ya ka logo jong kalumpong ba kisamla World Youth Day lepin yeng bat pentaba tunum jong kani ka yeng maniba ha ka balakir tawiar de kidur jong khatlai ngut ki riu khot bat ki bandang sha kentang riu khot ki bagentup yu Don Bosco Pope John Paul Baar Carlo Cutis bat ki we namar ki ki briu ki balapen pau de ki kam ye ka jing it bakerpang jong ki na ka benta ki samla ya kini ki khatlai ngut ki riu khot ki bala it ye ki samla Legit da Bishop ke Jalan Yam Lisbon banlong ki nong pasiao bat nong lam lenti ki samla ha ka jing kenduk jengki kini ke Catholic World Youth Day arjar arpulai kat baya ke shil sa akan mau ye kini ke lumpung ha ka dur jong ka ying maniba Patriarchal Cathedral of Saint Mary kalong man pen kan mau bekeni ke jaka ka dei ke bedon ublai baim ha ka bagi pat reunget kinwan mani u bat ban play la ki do not ha u ha ka nu ka por pik ngau don kam ka dei ru ke jaka kentang na ka benta ki pat reunget Catholic Hakasngi baar jong ka jinglet pilgrim shakalumpong ba jong samla Catholic na kaleng ka Perthai 37th World Youth Day ha Lisbon upo Francis ulakren ha jingyalang ba jong samla Puli University ha hall jong ka Catholic University jong ka Portugal ha ka baulapin ken mau ki samla jong ka Perthai da ka baong klem ublay ka jing embryo ha kalawe kamdon jingmut ha kani ka Perthai Ulakot ikisamla jong kani ka juk pan pau Perthai hala ka jing imba marway de ki kam ki badap da ka jinget blay Klem ublay amdon lawe ha ka Perthai. Ulamaham de kiktin sneng tin kraw ikisamla ki baboy hanong ba Lisbon ban ngap ikikitin shong sbay no new shakri jong blay unong mi khmat jong Petrus bakot yakini ka Perthai. Pidon kalinti banjit pin imrengkat bat ublay ni pinyat de kalinti klem blay. Ulakli kisamla kani kalumpong ba. Upo Francis ula penchlur da ki kentin kapa jong uda ka baong. Yeng scam ha ka jinget long ki briu ki badap da ka minsim sngaulem ye ki we wat lada kata ka jing it ye ki para briu ka long ka bae hadu kata kata. Ha ka ni ka jing lang ba jong samla Pope Francis ula ngap da ka ba perkhat jeli wi ka jing thu jong ki samla refugee ki bala shem jenjar ha ka lanot ha ba ki la syarat dingkong na la yeng la sem bat na la kari ban ka la long ki pet wer sha ki we pat kiri ka Perthai. Ulapin kan mau da ka baong kum usyakri jong blay na ka benta ki jat ban riu barok jong ka Perthai ulapin mi bun ki jing thot na ka benta ban kentiu
ya kilat ai kam ai jam ya kejingpli kilat puli puthi bat ban penne kamariang la kabenta ke samla bat kalawe jong kiri ke parthai ni haphai show play unong sedang bat unong thau jong ke parthai bo un kener kiti ban yadai kini ke parthai na kabenta ki longdin bandang wan uloong Ukpa buku ulang sudah berkendu iki kena semula benta hang nei kena semula jong kabalang Katolik hang nei hapo University jong ka Portugal bat hang nei kejinya kendu ujung ui kena semula ula ong ba ngidei ban thau ya kena pertai kaba priang ya baro kaba miu Shillong yano u pa buku ula ong ru ba kena kejinya kendu jong ki kena semula kidai ban long ya kena pertai jungi ka pertai ka ba priang lut ya baro klem danyu Shillong yano
Bet ye ujisu unong pen imjingi, uba khoj uba lui bat uba bahabriu, to pelong ye urang kensai, model ba pide ban pertho bot akajing imjang pi. Listening bat kentu Pope Francis hak samla Catholic shinrang bat kentei, kibala lumlang na keleng kiri jang kaperthai hanong ba Lisbon, ha kalumpung ba balai po nyo 37 World Youth Day, kabala zdang naduk kashitarik haduk kandriu tarik Nailar. Uni orang kensai ula pen imi kaperthai la kajang kajingyap, bat ula job ya kajingyap da kajing mipat. Ngam jeliu, puson jar-jar halamarwe. Kumno uni orang kensai ulawan long briu lingba kajing pen banajang wa angel hakat hesti, kabashulur, kabala pediang banlong ka kini jang na kabenta kajing pen im ye kajai pen riu kaperthai, lapen kan mau Pope Francis ha kajing keranjang Ula kentu ye kisamla ban pen klanya la kajinget, da kabapusan ye kajing wan long briu jang ujisu, namar lada tip bat sngau thu sha shapangkani kajing maya, kajing long kun kristan jungi kan long kabasting thor bat kabam dondor ulong. Pope Francis ula kentu ye kisamla da kabaong, ukristan la ban im marwe ha kajing balakir di kiken ro barben, hendre udi ben mi shabar ban pen priang ye la kajinget da kiktin bat da kikam. Me gusta. Teníselo. Está muy lindo. Pintalo, sí, de la pared acá. Pinta. Che, no pinta nada, dale pintura. Es muy virtual, pero poco físico. Ahora sí. ¿Micrófono? Esta es la historia del buen samaritano. Y ninguno de nosotros está eximido de ser un buen samaritano. Es una obligación que todos tenemos. Cada uno tiene que buscarla en la vida. Pero uno que termina su vida como un buen samaritano, perdió. Perdió como en la guerra. Resulta que el buen samaritano se encuentra tirado en el suelo. Pero antes pasó un levita, pasó un sacerdote y estaban apurados. No le dieron bolilla. Pero más que estaban apurados, no podían tocarlo porque había sangre, un hombre herido. Y según la legislación de ese tiempo, el que tocaba la sangre quedaba impuro. No sé por cuánto tiempo, y tenía que purificar. Entonces eso le impedía cumplir sus deberes, no tocar. Morite, pero yo no te toco, yo impuro no me quedo. Morite, pero yo impuro no me quedo. No se olviden eso. ¿Cuántas veces puede pasar por nuestra mente? Morite, pero yo impuro no me quedo. ¿Cuántas veces se prefiere la pureza ritual a la cercanía humana? Bueno, resulta que viene un samaritano. Los samaritanos en la mentalidad de esa época eran atorrantes, eran todos atorrantes, negociantes, no eran puros de mente, de corazón, eran marginados. Y este se para y lo ve y dice la historia que sintió compasión. Morite, yo cuido mi pureza, sintió compasión. Le dejo la pregunta, ¿qué cosas a mí me hacen sentir compasión? ¿O vos tenés un corazón tan seco que ya no tiene compasión? Cada uno se responde. Y entonces, ¿qué sucede? Lo lleva a una
a una posada y le consigue en el hotel de ahí, del pueblo ese, le consigue una pieza. Y le dice, mira, yo voy a pasar dentro de 3 días de vuelta. Y le dice al hotelero, pues toma, te pago esto, y si hace falta más a la vuelta te lo pago. Este atorrante era un buen pagador. Entonces tenemos los ladrones que matan, el buen samaritano que lo cuida, el levita y el sacerdote que se van para no quedar impuros. Y Jesús dice en el reino de los cielos, este entra, porque se movió a compasión. Piensen un poco esta historia. ¿Dónde estoy yo acá haciendo daño a la gente? ¿Dónde estoy yo acá sacándole el cuerpo a las dificultades reales? ¿O me ensucio las manos? A veces en la vida hay que ensuciarse las manos para no ensuciar el corazón. Muchas gracias, querido Francisco, por tu regalo. Una verdadera seña para seguir caminando juntos. Ahora les voy a dar la bendición. Pero ustedes me prometen desearme bendición a mí después. Y rezar y desear para que el Señor me bendiga. O Señor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. O nosso auxílio vem do Senhor. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Recen por mí. Y el que de ustedes no reza porque no puede o porque no se siente, mándeme buena onda. Eso sí. Tidang mentan pabakuj dang syumi ina kaneka kawiki institution kabakateng skolas okorentes dekadi kum kakenja school kakenja institution kabam dei tang hapo Portugal Henry kadon haman ki ri jong kapratei ngam tip lah India jungi kadon NIAM ngam tharai kan don Henry hajan baro kiri jong kapratei kene ka skolas okorentes ka don ka kalong ka kadon la jong ka institution hakaba kupa bakuj hi ku Francis seng ye kene ka organization ka jingtu jong kene ka seng jong kene ka organization kalong ban pediang ya baro ki khana semla ki briu ki banakalang ka pertei ki belong kum ki poiwer Henry ki wan sha kene ki institution ki wan sha kene ka school mo skolas okorentes sha kene ka organization bakin ya pediang iwe bikin ya imlang bikin ya salang bat hagane ka jing de jumo hagane ka skolas okorentes ka badon hangane po Cascais po Lisbon kupa bakuj pendep ru ya ka jingtro ka bagi kena ki badon ki basha hikai hagane ka school kila dro ya ka jingtro mo kabalong imaginative mo ki line ki circle tang ki ba perkhat ik tu jindro kin song thu ya ka jingmut ka pher na ka we sha ka we ka ka mo jing perkhat jung ki breu te upwa bu u pendep ya kan ka jindro ka ba drong hadu lai kilometer baru upwa bu mene u pendep ya kan ka jindro mo u dro pendep ya kan ka jindro hapo skolas konkurrentes mene di ka jingmut jong pa bukuj benle ya kani kalong ba ngide ban pediang iwe ngide ban pediang iwe aki melang salang jungi don kibri ki bawan nakalong yeng long sam ke babaha don ki bawan nakalong yeng long sam ke beduk Henry wat la kata haru ngide ban pediang iwe kamtam upa bukuj uang ba ong ba kamtam na kamta ki poiwer ngai ban pediang ki ngai ban pelong ki kum ki men ki para jungi tang kamta hi kublei ya pi baro ki page ya ka channel jungi but dang ya budin namar adu mentaka sengi
menin mendaksngi di events ki beper kila sedang berniat hani hapo Portugal hapo Lisbon hakaba ukpa buku unya kendu iki kena semlar usibet hakapor nok paisngi hakapor hapo Lisbon Lisbon. Haka jingkren pli jong Pope Francis halumpong ba ki kun samla ka balang Catholic na satlak ka perthai 37 World Youth Day hanong ba Lisbon Portugal ki bala lumlang de ki Paul lak ngut ha Edward 7 Park ulapen rem ya ki min sim jong ki dak baong bot na din jonga ya ka jing ka ang perta shaw blay ublay u e nga ublay u e pi ublay u e yengi ki samla ki lapin sawai ki ni jing perta blay bun sin ka balak sam shadu bakut ka sahit peneng Kajing sawa jong ni kesur beteli jong samla kala parkum kesur mau sawa syakiput saudong jong kanong ba Lisbon. Ulo ong ru kat nu kalong ka basngaw tiang bantip bo blay u iti way pe iway na pi ko kun samla be it jong kabalang. Ulo ong ru pakat nu kalong ka basingan bantip ba pidon u blay pedon bortam hadin jong pi u ba it bat u basumar sukheri pi. Nakataka daw pimday bandon jingting halaka minsim ban penpriang ya ka Khubor ba jong ka gospel ulo ong. Ulapen kan mawi ki kintin jong Jisu Krista ka baong. Ngapha ya piminta khilit syabakut ka perthai bat penbenai ka gospel babhajong trai khilit penbena ba kahima jong blay kalaran menta pedeng jongi upop Francis ula batai syuk da ka bakadaw syik samla de kini kintin hasahit beneng bat hasla jong ni ka perthai kadran menta ka jing password jong kal air ka bakring ye ka jing wan tuit bajur bhajong ki priu sya kahima jong blay pilong ki atiar badon bor ban kawe le air ki priu sya kani kahima jong blay Upop Francis ula kerku bat bo ya kini kelumpung ba jong ki kun samla ka perthai haki thap nyang jing ya da jong ki riu khot ki bakan thup upop John Paul bakhot John Don Bosco Maria Clara jong khulung Jisu bala kerku bat Carlos Acutis bala kerku bat kiwe ki riu khot da kasur ka bajam upop Francis bat barok kiwe kelumpung ba ki lapen kut ya kini kajing elang da kajing duai ba utara Jisu hi ula hikai ko kpa jingi upa beneng bat da kajing kerku na ukpa bakhot. Era esto lo que les quería decir. No tengan miedo, tengan coraje, vayan adelante, sabiendo que estamos amortizados por el amor que Dios nos tiene. Dios nos ama, digámoslo juntos todos, Dios nos ama. Más fuerte, que no oigo. No se oye acá, ¿eh? Gracias, adiós. Invoquemos os nosos patronos que sirvan a Cristo de todo corazón. دبراشة جيانا والتشمشتا أمنتا تاكلا Nossa Senhora da Visitação. Janie Pawle II, Ty z nadzieją uwierzyłeś w młodzież zdolną do zmiany świata poprzez świadectwo wiary.
Giovanni Bosco, che nella tua vicinanza ad ogni giovane sei stato segno e portatore dell'amore di Dio. São João Bosco, Vicente, con la fuerza de tu fe nos inspiras a servir con valentía y alegría. São Vicente. Ukpaba khoj Pope Francis hakasingi balajang ka World Youth Day Lisbon, Portugal. Ulalit jingo eka parish Serafina kabadon hakani kanong ba. Hakani ka jinglet jingo ekani ka parish ukpaba khoj ulay kendo iklong kami kilong kpaba di kikun samla ki balapulut ikisingi ki porjong ki haki kam 3 months ngobha na kabenta ki baduk barangli ki baduna ki board kotmen bad iki kena bad ki temen ki kru ki basyong bat thia amir surok na markim don ying don sem. Ulapan pau ya kajing kemen ka bakraw ban yu osngaw ya kajing tre IT lot jengki na kabenta ki rangli ki juki. Ulapan kan mau ru ya ki bakajing sebun bakajing eid bakarpang jang kabalang Katolik kalong ban sumar sukher ya kum kini ki raitong hake imlang salang. Ula kedaw siya kini kinong 3 months ngobhay kinok sa jang ka Maria Thesti ka kami jang ujisu ka bam juting kay kiti jing rap jang ka hakitu ki bangat haka kia kasyan bad haki apot sepsngi. Y la presencia de ustedes, realidad concreta de amor en acción, nos ayuda a no olvidar la ruta, el sentido de lo que estamos haciendo siempre. Gracias por sus testimonios, de los que quisiera subrayar 3 aspectos. Hacer el bien juntos, actuar concretamente, estar cerca de los más frágiles. O sea, hacer el bien juntos, actuar concretamente, no solo con ideas, sino concretamente, y estar cerca de los más frágiles. Primero, hacer el bien juntos. Juntos es la palabra clave, que se ha repetido muchas veces en las intervenciones. Vivir, ayudar y amar juntos, jóvenes y adultos, sanos y enfermos, juntos. Jean nos ha dicho algo muy importante, que uno no se debe dejar definir por la enfermedad, sino hacer la parte viva del aporte que nosotros damos al conjunto de la comunidad. Es verdad, no debemos dejarnos definir por la enfermedad o por los problemas, porque no somos nosotros una enfermedad, no somos un problema. Cada uno de nosotros es un regalo, es un don único, con sus límites, pero un don valioso y sagrado para Dios, para la comunidad cristiana y para la comunidad humana. Entonces, así como somos, enriquezcamos el conjunto y dejémonos enriquecer por el conjunto. Segundo, actuar concretamente. También esto es importante, como nos ha recordado don Francisco, citando a San Juan 23. La Iglesia no es un museo de arqueología. Algunos la piensan así, pero no es. Es la antigua fuente del pueblo que suministra el agua a las generaciones actuales igual que a las futuras. La fuente sirve para apagar la sed de las personas que llegan con el peso del viaje de la vida y son concreción. Por tanto, atención aquí y ahora, como ya están haciendo ustedes con un esmero en los detalles y un sentido práctico, hermosas virtudes típicas del pueblo portugués. Son muchas las cosas que quisiera decirle ahora,
pero sucede que no me están funcionando los reflectores y no puedo leer bien. Y así que se los voy a dar para que lo hagan público esto después, y no forzar la vista y leer mal, eso no se puede hacer. Solamente quiero detenerme ya en algo que no está escrito, pero está en el espíritu de esto, ¿no? Lo concreto. No hay amor abstracto, no existe. El amor platónico está en órbita, no está en la realidad. El amor concreto, ese que se ensucia las manos. Y cada uno de nosotros puede preguntar, el amor que yo siento a todos los de aquí, los que siento hacia los demás, ¿es concreto o abstracto? Yo cuando le doy la mano a una persona necesitada, a un enfermo, a un marginado, después de dar la mano, hago así enseguida para que no se me contagie. ¿Le tengo asco a la pobreza de los demás? Busco siempre la vida destilada, esa que existe en mi fantasía, pero no existe en la realidad. ¿Cuántas vidas destiladas inútiles que pasan por la vida sin dejar huella, porque su vida no tiene peso? Y aquí tenemos una realidad que deja huella. Una realidad de tantos años, que está dejando una huella que es de inspiración a los demás. No podría existir una jornada mundial de la juventud sin tener en cuenta esta realidad. Porque esto también es juventud en el sentido que ustedes generan vida nueva continuamente. Ustedes con esta conducta de ustedes, con el compromiso de ustedes, con el ensuciarse las manos de ustedes por tocar la realidad de la miseria de los demás, están generando inspiración, están generando vida. Y gracias por eso. Se lo agradezco de todo corazón. Sigan adelante y no se desanimen. Y si desaniman, tomen un vaso de agua y sigan para adelante. Kublai pi baro ki nong page pe nong Christian jong katon Bosco Media Network mentang don haka sni ka basau jong kane ka World Youth Day haka ba pa ku wan shim benta rengkat berki kena semla nak benta kane ka World Youth Day mentang men step haka por khandai steng pa ku le ye kendu ye kibriu ki ba trei mon sngobha bat kibriu ki bale kamis ai hangne po ri Portugal badu na kiwe ki ri de kane ke de ke jingkren chung pang kwa ban ya tu ep menta haka tin khasi nangkong e ukpa bokhui u po Francis su akublei u parish priest
jong kene jaka ka san safarino badru e kito baro ki briu ki batremon subha bat ki balik kami sen ki blap yang subha nang tau ong ba kapang jong kene ka World Youth Day ka jinya kendu jong ki samlam tau snem kadai halor ka jinya kendu jong ka Maria mo ya ka Elizabeth Bakoy ka Maria kalik mare bak ban li jarap ya ka bakha jong ka Elizabeth ti ukpa Bakoy juang ba kata dia kamram jong yi Kristen kata dia kamram jong yi kinong bot jong Ukres juang ban li jarap ya gitu kibadan kami ke sinyarap jungi baru kupa buku juang ngakmen ba mapi u kudau ya kini kibriu kiba tremon sung bahabat kibale kami snei wong ngakmen ba pila le ya kene ngakam bat pilong ki saki yang ki Kristen lemma ki kam kiba mapi pile ten kata uang ngaku abat lightly ki mat halor kane kakam tremon sung bahabat ka kam isnei wong don lightly kimat ban ai wong kaban kong wong habang ile na mangitre mon sungba ukpa ku wong ngidei ban tre lang ngidei ban le lang ngimdei ban le marway ndeng ngidei ban tre lang wong ngiim ban yarap iwe ngiim ban tre lang ngiim ban tre lang berduk usuk ngiim ban tre lang bad ubapang ubastom kata kadai poin kaban kong kaba u kwa banong kaba ar wong habang ile ya ka kam isnei ne habang itre kam mon sobha u pa ba ku yuang ka jintre jungi ka de bandon jingmot kam dei ka jintre ka bandon tang ha ka plan ne kam dei ka bandon tang ki kentin jing ya kren henry ngire ban le ke e ha ka kam ka bandon jingmot bar ka balai u pa ba ku u Francis wong habang ile ne ngitre ki kam isnei ne kam mon sobha uang ngidei ban le ekam isnei bat tri kemon somha kam tam na ka benta gitu ke badam kam ke kita ke badam kam uang ki baduk ki ba shitom ma kitu ki ba ka imlang ka salang kala kan tai kitu ki bamdon ka yeng ka sem kitu ki ba undon jakashu ha ka imlang ka salang ukpa ba ko uang tre nele kemon somha na ka benta kitu ki breu hadin kata aku apa kut u penkut ya kecing keren jung u dah kabuang sedang benle ya kene kami senai dalade sedang shwai lade kabu duang each shwai lade shwa pila ben each ne le kami senai na kabenta ki uang each shwai lade kemudian yu kata kabu each lade apa kut uang ngide ban burom ya lade kajing burom ya lade de kajing each lade habangi burom ya lade ngin nom pen sniu ya la kajing im uang bat kadu kudwai we tu ya ka history ba ching im jong we ru khoi u yo anis jong blai ba khoi ba kumno u ne u briu mo u ino na dong shidong ya ka ching im jong u le chasurok ulong unong krong bat haba u krong di kentin ki ba pertau ong ko para tu ichwai la de wa u krong na ka bentai jong u na ka bentai la de en rei ong ko men ko para tu ich la de ada baki beriu ki keli balik uang kumne u ne u jonjong u ne u yo anis jong blay uang lada pi i jala de pi burom mira de pila ban burom ya kiwe mat pila ban ai ke jinya rap de kiwe mat ngade kata komen ko para ke bapa bapa wa yang ibaro kamtam yaki samla bang ni benlong kita ki Kristen ki batrei mon songba ki bale kami snei na ka benta ki dukisuk na ka benta ki do ki ba ke imlang ka salang kala kan tai mo ni perkhat chua na ka benta ki we paling rak perkhat chua ki we lada ngidon kata ka mensim ka burom ni lede ka mensim ka ba i lede kubleshbon sa sin nang ne na po Lisbon ang ki apan ai kublay pi kamta mi pi baro ki ba page ka ka channel jungi na ka por sa ka por dang ye page shibit ka por janmit kum mangal ong por janmit chene akpor ndru beje chene takmun akpor ka we steng akpor jungi spo India kan don kalen ting pna ka ba kisamla kilapan kre naga benta kanika renting pena halor pang jong ka jin shitom ka mo ka jin shitom ka jin ye kendu kibangi kendu ha ka jin emjumi to sai sin kubleshbon ai kublai pi nang ne na po Lisbon na po media center jungi nang ne kubleshbon
Hakalai Poterik Naitung keseng long kami Paris Jawai kalaraki kesengi burom jong keseng hakaba lapoi palat saus pangut kirkot na keleng ki balang Shillong hakani ke Paris. Kini kilong kami kelai lum krui kumshi yang chisem hakani kesengi krau jong ki. Lazdang ye kini kesengi da kamas pakhoj Aviani Hall Marian Hills Jawai balapen mentado Reverend Father Hilarus Lamare Spiritual Director jong keseng. Hakapor janmit ahrin kecing mani sakramen bacing kerku lapelong yik program belingkot hakaba keseng kala ai buram ye kinong kit kam ki barim jong ka Parish. Ya gitu iba urkon. Ula penman hobro ya gitu iba ula penman hobro. Ula pendan burobro. Tapi jong burobro.
Shillong from the Gambia in Naitung. They were cutting in high, they told meeting artists how about the boy around. Mother boy around the body in done to have a cutting done. Mother boy had a cutting done. Kaparish rang belang kala pelong ikisngis ngongo pekerpang yau blay na kabenta kilong yeng long sem kristan barakalai pau terik Naitung. Hakani kesngi lalek buramye ki mei 8 pa 8 da kamas bakhot hakabau Reverend Father Edmund Lakra parish priest ulalong uling dok kongsan belasan randu sok blay Jeffrey Karkongor bat Deacon Albert. Kaying meni kala shilay di kilong kami kilong kapa ki hep berit ki kun samla shinrang bat kenthe ki brodar bat sistar. Hadin kamas bakhot la pelong ik program lek buramye ki mei 8 pa 8 de ki kun samla nakaseng Bosco Youth rang belang. Dapat hal yang lagi faham. Hakalai pau terik Naitung kabalang shnong pedeng nongrim kala pelong ya kamas aingo basyongkun yauble na kabentau brother Francis Martin bad ekaying kasem jong u na kabenta ke jingger khu bekilayo lapin mentai kamas bakhoi do soblei Leo Mary Lindem hakabala don lang ki payeng sem kirang ba balang ki sistar ki brodar bad ki pai reunget jong katai kabalang shnong Radio benar bad ni serap ye ki bendai kalong sistar mo kalau dia belum bertipsi dia belum besar, tapi terlalu belum besar, belum bang, tipsni, senang berjuhi. Dan kita nak bersekolah, kita buat long kadar, long berdar pek. Jika mereka kepan judai dan pendek jadi pun, dan lecture Paris, pembenar ya Rabbam.
lam, sister, yarap lam. But kim sa yarap yuki. Wajuan don pisa. Kapisang yung don, hanreng idon bat, kaspa. Kaspa ayu. Idon sensar, idon kashriyo, idon pandiyeng, idon ukaw, idon nagkanong siya. She says she's naman panar nga sa wadra, nagjing ayuki, nangamdan pisa aru, sister nga sa wadra, nagjing ay, kung magta, don ki pataw, don ki chur, let ay, wajuan wala, amla reban paskul ki kon bagaduk, dan baduk le kamrus pa, mangingang yuki, banyak kinong sila. Kita kuat banyak cekmat, lekbek cekmat no, lekbek cekmat baru layu sapling, kalat kalenti nak benda jompi. Nan penkut no, tak kena ke gospel John Matthews. Gospel John Matthews kaon, kehiman cuma beli kalon penkespa sabale buri agalengka. Ada buri nak kena kespa, ulet pancir jaga tak kalengka. Nanta padir yo jagata gaspa. Nanta ke hima blanke sariyem yo nam khayi maulanai. Hawala sham yo maulanai yo babhan. Ula tina yo vei ke maulanai. But ula tiye yo ka maulanai yo babhan. Ke hima blanke sariyem ru. Ya ki dokha ibangat agachar. Idoka kiberit kichakor kinyam besya ki hendro ki bretno barokat baki lunno tamu idoka kibelam banda doka shalnai dokli ba kibelong banda lashim bala bodyo ki ha kachingyam do jisulong kahima puneng ru kalong kunju tekanta nishishaw bernar jongi lashim jaga sebab bala buri jauh leh. Dan lekloi dan ino ye mei ba, lekloi dan ino igen men ke para, dan bur jaga cingkat jauh leh. Ubenar lasyam ye ke hima bneng, dalam komutar nom kayi maulanai, ulat tirlet ke maro, dan bur jauh leh. Untuk su kalon tawa, untuk su kalok kakon, untuk su yano. Pada tilut kita ki maulanai barok, banyo jauh maulanai ubahatan, jom ke Shillong Rilnyam, Shillong beredar. Kata gadai ke bau bereng, lepat yo beredar jogi. Satu weipat, kani ke bakhatu gadai ne ke benda jogi barok. Mangipat ki wei pai wei, nilong kum kita ki dokha ki bangat agajar, mangi barokat. Don kaba, don karip, don ka puria, don katung, don ka bol, don ka shalnai, don dokli, don nukur, don Kajima pineng kaya seriem ru yaw nong kayi, obawa jiki maulanai ibabaha, oba enda ula shem, yaw wey oba kordon, ula let bandino, baro kat baudon, ban ula tiet yaw. Kajima pineng kaya seriem ru, yagajar balapendo haka duryaw,
Agalangat kichat do ka baro. Engaladap, inongtong do ka, kila ringya ka shakarengo. Bat kila shong, batchit yaki babaham, ha kichindyam. Henry ki basneo, kila bretno. Kalong kunju and the wai ka pertain, yang yelkin one, batin penya cloud, yaki real baman, na ki real hop. Batin lan shop yaki, shakalawar king. Hanta, kansa don ka jinglan yar, bat ka jingkar yar bunyar. Hatu, isnoto yakini ki ay, kila juba hoor. Kumtawa on haki, katakanot, pamanustat an, obakalalong musan ran, chonka hima pinay, ulong kumutrayin, obasay nagakon chong o, yaka ay kawatamay, baka ay kawarin. God gospel John Nutron. Continue the gospel inside the pop chungi baro. Kalam ki chingkaman kawatraw. Bakalan rengkat batni hakaligasni. Om tangamar pagaligas niyo blay, and rain ay ngok kerpang yo blay. Ibadang syu treha ka Paris maupri. Te ila le no sha Paris so super. Te ila ong yang abang ni le shnong jupi ni ay ka mas aingu. Te ngong kabyak pala kata mo. Kabanakong hi kum kibreu ngidon kam yo blay. Ngidon kam yo blay. Namar ba blay ulong katme jogi ke ibaro. Ngitip ya kata kat pagi tangian akan tip ban pule ka Bible haga singi brunyam ke jongi katang idang tip bau play udang long pocanai dang canai katang am jeliu katang jeliu ke jingim jong play hadu bangi kum ki bru ngimla absul tu ya jing long play ke jongo halas ngil hab sungai namar ba mu long katme jongi ke paro dagani kas hagane ka na phaisngi ngadap ka jing sungu yo play try kan rat nam ta gi jing khu gi bol ai nga ba gi kasem chunga khamtam mi phadar lio merelendem di balawan kerpang ngadu na paris super haga jing pun kam gajongi ilawan ban yok berta dan bertalem bagi prasnong perinong rim hangne ilawan ai gamas jengi khamtam mde tang na berta ga ba prathe hinre lawan ai ru ka jing pamen sim haga ne gasnong gi jongi tingai kublei shibon gi phadar rambah jongga paris super dang bangi ni thapti ji kloji berwasi ne ka shrong ka jongi to thapti nam tai jongi
Tengah ai kublai ru ya erang babalang mo la kathot kan rok yo ya pun ya syai ya keren te lasu ya pelong la pelong te ir babalang yang piang baik tidak sakat kis rong piang baik namar ba nam ta ganam ko burong ko jong play tengah ai kublai rum ta erang babalang berkat kis kibala ya ailat yangi yang au padar kan kapor bani pelong kan gamas hasinong jongi te ngin data disebut ke jongki disebut di katkis badir babalang tini thapti na bata ke jongki Pada kini ki Khubor ngila poisha ka bakut jong ni ka THUP Khubor ni ai ka jing khuble ya phi barok pa phin kot phin klan bat ngi kerpat ya phi bala dadon ki Khubor baja ki parish ni ki shtang jong phi ba phin pha ni pentip shingi hau te number badon ha ka screen jong phi khnang bingin dang la ban pin mi man ka tayaw ya ki Khubor niam ka jalla khuble shibon ublei un kur khu ya phi